Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar krok kelima halaman 26. Ada Bu Tini di Jelambar. Silakan Bu Tini mulai. Ini tentang nun mati atau tanwin. Saat bertemu dengan ro itu dibacanya melebur tanpa dengung. Disebut idgham bila gunnah. Idgham bi dengan la tidak dengan. Tidak pakai gunnah, tidak pakai dengung. Silakan Bu Tini dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Marra'a Marra'a. Bagus. mirrizqi. Mirijak. Mirizkin, mirijak. Kemudian, Oh, dihentikan ya Pak Ustadz. Oh, kan mirrizq. iya kan waktu Mirrizq. dikro 5 ya. Mirrizq. Mirijak. Iya Pak Ustadz. Ya, kemudian. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Terus. Mirrusulih. Mirrusulih. Kemudian. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian. Wallahu ghafurur halim. Salah Pak. Iya. Wallahu ghafurul halim. Ghafurun idhar. Oh Wallahu iya ghafur. ghafurun halim. Idhar. Ya, lagi. Wallahu ghafurul halim. Ghafurun, bukan ghafurur. Ghafurun yang Ghafurun. tadi. Ghafurun. Oh, Ya. ghafurun ada Iya, N-nya. Kan ghafurun. idhar. Ya. Idhar Iya, itu iya. jelas. Bunyi nun mati atau tanwinnya jelas. Ghafurun. Ya. Ya. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Kemudian. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Kemudian. Il inna inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kemudian. Lahu sihabar rasada. Lahu shihabar rasada. Kemudian. Falillah. Walillahil akhiratu wal ula. Tuh-nya pendek. Tuh ayat tuhnya pendek. Iya. Walillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Kemudian. Alallahi tawakkalna. Iya. Wa Allahi Bukan wa tawakkalna. Allah. Allah. Hanya kepada Allah Astagfirullahaladzim. kita berserah diri. Ha, Allah. Allah ya Pak Ustadz. Mm-mm. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Kemudian. Iya benar. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fi isatir radiyah.
Fi 'ishatir radiyah. Kemudian fahazamuhum biiznillah. fahazamuhum biiznillah. Kemudian nun mati atau tanwin ketemu lam. Masih idgham bila guna. Huruf idgham bila guna itu dua ya. Manakala nun mati atau tanwin bertemu lam dan ron dimasukkan, diidghamkan, dileburkan tanpa disertai dengung. Tanpa dengan dengung disebut bila guna. Ya silahkan. Wa mallam. Bacanya jangan dientak-entak. Wa malam. Jangan dientak-entak. Wa Wa malam. mallam. Wa malam. Wa malam. Gitu ya. Wa mallam. Wa Khair. malam. Kemudian. Khairul lakum. Khairul lakum. Izrilli Bukan ala. id. Enggak ada i-nya. Zikrul, bukan id. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Udah bagus, jangan ada. Suaranya Pak Ustadz kerepek-kerepek. Oh iya. Kenapa kerepek-kerepek? Innahu bihim. Udah enggak, Pak? Oke. Terusin, ya silakan. Oke, yuk. Jangan Ulang lagi dientek-entek. ya, Pak? Iya, iya, Minta Dega. ulang, Innahu bismillah. bihim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Kemudian Yawma idzil limukadzibin. bukan. Ya, yawma idzil Yau. Jangan yau. Yau. Yauma idzil Astaghfirullahaladzim. Yauma idzil mukadzibi. Astaghfirullahaladzim. Yauma idzil mukadzibin. Lil, ada lilnya di situ. Yauma idzil lil, gini kan ada lim. Lam, hayo. Yauma idzil lil, ayo. Yauma idzil mukadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian Wallahu ghaniyul halim. Goniyon, tad idhar. Ghaniyun. Yon. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Jadi kalau seperti ini setelah nun mati atau tanwin gitu ya, Pak. ketemu Yun huruf gitu. kalau nggak ada Berarti tandanya N-nya jelas ya, Pak. idhar. Kalau melebur, kalau nah ini di atas nih ini ya. Ini cara gampang nih. Atau nanti Ibu tonton yang ngaji tajwid dengan Ibu ini Ren, itu gampang. Atau dengan Pak Luli. Kalau tanwin ketemu tasdid ini diidghamkan. Gopurur rahim. Gopurur, iya. Zikrul lil alamin. Ya, ini yun, kan nggak ada. Kalau ini yun ya. Kalau yang nggak ada tanda, kalau nggak ihfa idhar. Gimana caranya? Kenali huruf yang sedikit. Ini setelah nun mati atau tanwin, kalau ketemu salah satu dari huruf aha, kho, agoha, pasti dibacanya jelas. Ini kan ha, aha, kho, agoha. Wallahu ghaniyun halim. Ya. Lanjut apa ulang, Pak? Diulang. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Jangan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jangan. Wallahu ghaniyun
halim. Wallahu ghaniyun halim. Sudah bagus, cuman tinggal kalau nadanya digitu-gitu kayak ketakutan ya. Ya, maaf, saya Iya. tidak salah, saya tidak nyuri, saya tidak ngambil, saya tidak. Ah gitu, jadi kayak ketakutan. Iya Kalau benar biasa Pak aja, Ustadz. ayo tenang. Wallahu Ya, ghaniyun tenang, halim. tenang, relax, relax. Relax aja, ya. Pak Ustadz guru saya, jangan takut. Saya tidak takut sama sampean. Aduh. Ini Iya. udah keringetan nih Pak Ustadz. Aduh, ya Allah. Makanya jangan lama-lama nggak ngaji, jadi lupa lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Falam, iya. Falam lam yajid nasiyahu ta. Kok Astagfirullahaladzim, salah. gitu? Falam, astagfirullah. Iya. Falalam yajid fasiyahu Falala. salah. Famalam yajid fasiyamu salasati ayyam. Iya. Famalam. Famalam yajid fasiyahu salasati Itu bukan hu. ayyam. Pasiamu. Bukan pasiahu. Pasiamu. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kemudian Fa illam yakul lahu walad. fa illam yakun lahu walad. Kemudian Faridotam minallah. Fariidatan minallah. Kemudian Walakin la yas'urun. bukan yas tapi tash. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah ngantuk. Walakin la tas'urun. Walakin la tash'urun. Coba lagi. Walakin la tas'urun. Shin. Ini itu mah Burehan. Tash. Ini Ulang, back to Pak Ustadz. meeting terus tarik klik join. Iya. Walakin la tash'urun. Walakin la tas'urun. Panjang. Walakin la tash'urun. Walakin la tas'urun. Tash'urun. Tas'urun. Shin. Tash'urun. Tas'urun. Iya, shinnya belum keluar. Walakin la tas'urun. Belum. Walakin la tas'urun. Walakin la tas'urun. Iya, nanti dilatih shin sama ain. Walakin la tash'urun. Tash'urun ain. Tash'urun. Kemudian. Coba lagi, Pak. Coba Ya, lagi. silahkan. Walakin la tas'urun. Ainnya ada keluar tapi shinnya hilang. Tanya Bu Rehan. Bu Rehan gimana caranya shin? Kata Bu Rehan. Sama, sampun aku juga nggak bisa shin. Walakin la tash'urun. Coba lagi. Walakin la
Urun. Tasyurun. Ya udah hutang shin ya. Gak apa-apa, gampang. Yuk, mim maghram. Mim maghradin Ramim, musqalun. bukan Rabim, Ramim. Mim maghramim musqalun. Oh, Romi. Astagfirullahaladzim. Mim maghramin musqalun. Bukan min, tapi mim ya, idgham bigunah. Mim, Mim. Ya, mim. iya Yang ditahan. berkemim ya. Iya, yang berkau mim, imnya ditahan kan idgham Ditahan bigunah. berarti. Dengan dengung ya silakan. Mim maghramin musqalun. Musqalun, musqalun, korun, musqalun, Mim maghramin musqalun. mim maghramim musqalun. Kemudian. Khairul laka minal. Hah? Iya. Khairul laka minal ula. Bukan ula tapi biasa ula. Ini Ula. ini kalau dari Jelambar malah suaranya tak 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 tak. Kalau di Hong Kong dari Taiwan malah Masa jelas. sih, Pak? Oh, nih kalau ngomong enggak. Nggak tahu deh. Kalau baca Quran, mungkin kalau lagi kenceng jauhin dengan mic-nya ya. Itu ngedrop mungkin. Oh iya, iya Pak Ustaz. Coba jauhin. Iya. Anu Apa itu handsetnya ya? handsetnya itu ada trok lucu ya. Kayak lagi di sawah ya, lagi bajak sawah suara. Masih nggak Pak? Masih nggak? Enggak, kalau lagi ngomong, kalau lagi baca Quran aja tek 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 gitu. Mungkin kalau lagi kenceng jauhin dengan mic-nya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal ula. Kemudian. Ya'lam ya'lam mus ya'lamus sir. Ya'lamus sirra, iya. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kha itu kha wa akhfa. Ngorok kha. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Kemudian nih muridnya Warahmah ini udah pinter sebetulnya. Cuman grogi aja mungkin ya. Yuk, Alam. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Kemudian. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Ta'ifatun minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Wa inna alaika lahafizin. Pendek. Alaikum bukan alaika. Alaikum. Astagfirullahaladzim. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kemudian. Ya wailana. Ya wai, jangan wai. Wai. Ya wailana. Wai, jangan wai. Wai. Ya wailana inna kunna taghin. Ya wailana inna kunna taghin. Kemudian. Tusuna biha audain. Hanya kurang panjang ya Pak?
tusuna biha audain. Tusuna biha audain. Wa huwa khairur raziqin. Wa huwa khairur raziqin. Inna ilallahi ragibun. Inna ilallahi ragibun. Bu'dalli qaumil la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Bukan yukin ya, yu'minun. Yu'minun. Diulang lagi. Ulang atau lanjut? Ulang. Diulang. Bu'dalli Ain. qaumil. Bukan itu, Bu. Ada yang beli pulsa, Bu. Ini bukan Bu. Bukan Bu, tapi Bu. Bu'dalli qaumil la yu'minun. Bu'dan liqaumin la yu'minun. Wattaqullaha wa-nya pendek. Wattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma massana milghub. Bukan milgub. Milghub. Dibaca lagi lamnya. Milgub. Ya milghub. Wa ma ini. massana milghub. Wa ma massana min lughub. Kutila ashabul Pendek lanya. Kutila Oh iya, astagfirullahaladzim. Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud. Min ayyi idhar. Astagfirullahaladzim. Min ayyi say'in khalaqa. Shinnya hutang shin. Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in khalaqa. Hutang shin, shinnya lagi. Syai'in. Min ayyi syai'in pendek. khalaq. Min ayyi syai' min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Shinnya belum keluar. Shin. Syai'in. Min ayyi syai'in khalaqah. Catatan saya tuh buat ini terakhir tanggal 30 bulan 10. Ngaji Malu. lagi ini tanggal 30 bulan 12. Udah 2 bulan. Ngabisin kuotanya. 2 bulan baru ngaji lagi ya. Pantesan pinter lupa-lupa ya. Nah, udah pintar sebetulnya cuma suaminya nggak ada yang mau bantuin kerja lagi. Kemarin pas saya ke sana kan ada yang bantuin. Sekarang nggak ada yang bantuin lagi. Iya. Min ayyi syai'in. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Tuh bisa dilatih ya shinnya ya. Kemudian. Insya Allah Pak Ustaz. Salah. Illa marramat
rahima. Rahima, astagfirullahaladzim, ya Allah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Coba lagi. Illa marrahimahullah. Kemudian sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Yu'ti malahu yatazakka. 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 Kemudian yang ini halaman 29. Yuk, waladdallin. Ini madlaji musaqal kalimi matubi'i ketemu huruf bertasdid ya. Panjangnya 6 harokat. Yang panjang doanya. Ya, dallin. Ya, silakan. Waladdallin. Waladdallin. Kemudian Ja'atin Ja'atit tomma Ja'atit tommatul kubra. Ja'atil tammatul kubra. Kemudian Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyun hamid. Salah Pak. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Fa idza ja'atis saqqah. Fa'idha ja'atis sakhah. Wal amru yawma idzil. Jangan yau. Yau gitu ya Pak. Ya. Yau. Wal amru yawma idzil lillah. Wal amru yawma idzin lillah. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizqih. Inna allaha baligul ami. Salah Pak. Inna allaha astagfirullahaladzim. Inna allaha balighu amri. Inna allaha balighu amri.
Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Lasyaiton. Kolas. Astagfirullahaladzim. Asyaitonu sawwalalahum. Asyaitanu sawwala lahum. Wa inna lanah nusofu. Wa Ini, Pak. inna lanahnu shaffun. Panjang Kemudian, ya, Pak. iya, kan panjang tuh alisnya. Ulang apa lanjut, Pak? Ulang. Wa inna nahnu shaffun. Wa inna lanahnu shaffun. Ulang ya, Pak. Wa Iya. inna lana Wa inna panjang. panjang. Wa inna lana nussofun. Wa inna lanahnu shaffun. Wallahu waliyul muttaqin. Wallahu waliyul muttaqin. Walladzi kurang ke atas Pak Ustaz. Iya. Walladzi Bawa sih. Bukan wa kali al. Alladzi. Iya. Alladzi ya'udhu. Ya'udhul. Ya do'ol. Ya'udhu'ud. Ya do'ol. Ya'udhu'ul ya. Ya do'ol. Orang-orang yang menghardik Yadu'ul. anak yatim. Orang-orang ada ya. Tahukah ara'aital ladzi yukadzibu bidin? Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Adalah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, tidak menolong, tidak membantu, bahkan diusir anak yatim, disakiti. Alladzi yad'ul. Ya. Alladzi yad'ul yatim. Bukan. Alladzi yad'ul yatim. Bukan. Du'ul gitu kan, Pak? Bukan du'ul. Alladzi yad'ul. Yad'ul. Yadu'ul. Yadu'ul. Oh, yadu'ul. Oh. Alladzi yad'ul yatim. Bukan. Bukan sih, Pak. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Bukan. Du'ul gitu ya, Bukan Pak. du'ul, ya du'ul. Alladzi yad'ul. Oh, du'ul. Oh, ini daknya nyamber ke ain ya. Du'ul Daknya gitu. nyamber ke ain nyamber ke sukun. Ya du'ul. Oh, ya du'ul gitu, Pak. Iya. Alladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Lanjut apa ulang, Pak? Lanjut. Innahu kana minad dhalin. Innahu kana minad dhalin. Diulang. Innahu kana minad dhalin.
Innahu kana minad dallin. Coba lagi. Minad. Innahu kana minad dallin. Iya. Kemudian. Kok hancur ngajinya apa? In aradna. ngajinya hancur. In aradna illa husna. Bukan. Coba lagi. In aradna ilal husna. Illal. Astagfirullah illal. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Iya. Wassafati saffa. Wassafati saffa. Wazzakirati zajra. Wazzakirati Bukan wa, fa, fanta. Fazzakirati zajra. Fazzajirati zajra. Kemudian. Wa kafa billahi sahida. Jangan bilahis. Jangan nyambar bilahis. Oh iya. Wa kafa billah. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi sahida. Bukan. Wa kafa billahi sahida. Nyamber. Wa kafa billahi syahida. Coba lagi. Wa kafa billahi sahida. Shinnya mana? Syahida. Wa kafa billahi sahida. Shinnya mana ya? Sya. Wa kafa billahi syahida. Bukan syahida. Kalau syahida, syahida. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Ulang, Pak. Iya, belum bagus. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Coba lagi. Wa kafa billahi syahida. Saya pendek. Wa kafa billahi sahida. Udah bisa tapi shinnya mana ya?
Kayak ban bocor. Syahida, 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 syahida. Dia ngestesin gitu ya, Pak? Iya, shin-nya belum keluar. Syahida. Iya. Ulang, Pak. Iya, ulang. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Dilatih shin-nya ya, kemudian. Insya Allah, Pak Ustadz. Wal mu'tafikata wal mu'tafikata ahwa. Hak dada. Dadanya mana? Ahwa. Kayak masuk angin. Ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Belum. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Ayo. Wal mu'tafikata ahwa. Hutang shin, sekarang hutang ha. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting punya hutang dulu ya. Itu, Pak. Gitu ya, Pak. Alhaakumut. Alhaakumut. Kayak orang masuk angin. Berarti wa. Iya. Wa. Iya. Ahwa. Wa. Ulang ya, Pak. Iya. Wal mu'tafikat. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Nah, Papa hutang ha ya. Hutang shin, hutang ha. Ntar sama Ustadzan cek ya, belajar ya. Nisa hukum kenapa, Pak? Iya, wanita istrimu adalah ladangmu. Karena dia ladangmu, maka ditanami, datangi. Dari manapun yang penting ke arah situ. Jangan ke arah yang lain. Ya, nisa hukum harsul lakum. Quran tuh indah bahasanya ya. Istrimu adalah ladangmu. Nisa hukum harsul. Lisa hukum bukan Lisa. Lisa memang perempuan. Nisa. Astagfirullahaladzim. Nisa hukum harsul lakum. Nisanya panjang kan ada mad wajib mutasil. Nisa hukum harsul lakum. Nisa hukum bukan hukum, hukum. Nisa hukum harsul lakum. Kok jadi suaranya kayak Rahma baru datang? Nisa harsul lakum. Jangan ngengenuin. Nisa hukum harsul lakum. Ayo. Nisa hukum harsul lakum. Kenapa suaranya jadi kayak cakil? Nisa harsul lakum. Kenapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nisa hukum harsul lakum. Jangan dihukum. Nisa hukum biasa aja. Nisa hukum, jangan kayak kedinginan. Kalau Bu Rehan memang di Hongkong dingin. Nisa hukum, Nisa hukum, Nisa hukum. Jangan digituin. Nisa hukum ya. Hukum. Nisa hukum harsul lakum. Nisa hukum. Nisa hukum harsul lakum. Udah nggak apa-apa. Nisa hukum harsul lakum. Nanti dengerin rekamannya ya, lucu ya, kayak si anaknya si Ajijah ngaji. Nisa gitu ya. Nisa hukum biasa aja ya.
Jangan di tangan. Jangan di tangan ke bawah. Menyanyi biasa aja. Ayo. Lanjut ya Pak. Ya, terusin aja dulu. Mata allakum wali amikum. Mata allakum wali amikum. Ayo. Allah. Mana sih tadi mata? Ini atas nih. Mata allakum walian. Mata allakum amikum. Mata allakum amikum. Kemudian Fuddilu birodi rizqihim. Ulang Pak. Fuddilu biradi rizqihim. Fuddilu birodi rizqihim. Jangan rije, jangan ada e-nya, bukan kolah-kolah, bukan. Rizqihim. Rizik itu mah Habib Rizik atau ya. Jangan rizik, rizqihim. Rizqihim. Futilu birodi. Fuddilu birodi rizqihim. Bukan. Rizqihim. Di rizqihim. Fuddilu biradi rizqihim. Ayo. Futilu birodi rizqihim. Fuddilu biradi rizqihim. Nah, apa-apa tadi ulang lagi ya. Ala. Ala innaha qurbatul lahum. Ala innaha qurbatul lahum. Kemudian Faqumu lillahi qanitin. lagi ke situ lagi. Jangan gitu-gitu. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lahu waqumu lillah waqumu lillahi qanitin ya. Ayo lagi. Waqumu lillahi qanitin. Sudah bagus, banyak kemajuan, cuman suaranya kayak ketahan ya. Nanti belajar sama Ustazah Rahmah ya. Iya. Terus innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kapan berakhirnya kesabaran? Saat kita tidak sabar lagi ya. Jadi terus sabar itu. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian Innallaha sami'un. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Wa annallaha wa burhami hakim. Bukan. Wa annallaha tawwa astagfirullah.
Wa annallaha tawwabur hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Oh iya punya. Wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian Hatta ta'tiyahumul bayyinah. hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian Khafizatum salah. Khafizatum tun Khafizatur rafi'ah. khafidatur rafi'ah. Coba lagi. Khafidatur rafi'ah. Iya. Nanti dilatih-latih ya. Bentar lagi. Ini mungkin karena lama tidak ngaji 2 bulan ya. Kosong. Insya Allah ini udah bagus sebenarnya. Cuman itu tadi ya. Jangan dientek-entek. Jangan gitu-gitu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Dulu udah bagus ya karena lama nggak ngaji, lama nggak belajar lupa lagi. Tolong diulang-ulang lagi ya. Insya Allah sebentar Insya lagi udah Allah Pak pintar. Ustadz. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.